Mnumzane ungubani wena? Mina ibizo lami Makocho. Makocho. Wenza empilweni Makocho? Athina we are into business. Siyadengisa ama-cell phones, siyalungisa njengoba nje ubona kanje. This is our business. Yeah. Sithengisa ama-phones, business yeah. That's what we do. Okay, so esikhathi lesisibi kangaka kumi njani ku-business isikhathi se-corona lenje? Yeah, business have gone down. Yeah. Business liyehle kakhulu. I think we should get used because singake kuphela kusikala ngecorona lapha siyafa ngendlela. So wena uthini uthi kuvalwa kumbe ungavalwa? Hayi sibesicela at least wangengezela ama-hours okusebenza lawana. Livunda ukuvalwa isikhathi bani ngabo 6 o'clock it's okay. 6. Kodwa-ke abantu sizothola kube sifa ngamoya esibhedlela. Uyezwa yini lokho? Ya abantu bayafa. Lezindlini. Abantu bayafa ndoda. Mawukangele kade sasithi ukunxejayela gajana kade sesitshayeni ezindlini abantu bayafa. Bafele ezindlini. Abantu kumele bavikele isibili. Kambe abantu bayawazi umkhuhlane nxa uhamba wona usemalokishini namakho nabantu bayazisisa kule quarantine. Hayi abantu sebewazi kade. Asebewazi. People they know. I think we should get used to it. Uthi siphile lapho. Kodwa nesikhathi lesi se-vaccine usuwahlatshwa wena? Yeah, sengahlatshwa. So ukhuthaza nabantu kwini ongabatshela khona abantu ukuthi bakwenze? Ya ukuthi kumele bahlatshwe ukuvikela so that inga-ataka laphana lawo ube unjengani uyafayita kakhulu kudlula ongahlatshwanga. Ukuthi abantwana bahlatshwile abasikezwa abafi kakhulu bagula kuphela abafi. Nxa ulama-underlying conditions uyafa noma uhlatshiwe kuyahlupha. Kuyahlupha kumele okunye sizivikele kumulimi. Hayi siyabonga baba.